Saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici svojom monumentalnošću, arhitekturom i umjetničkom vrijednošću jedinstvena je nova sakralna građevina. Izgradnja hrama započela je 1993. godine i trajala je punih 20 godina. Hramom dominiraju dva pirga, kule, visine po 26,7 metara, u čijim potkrovljima je smješteno 17 zvona. Najgabaritnije je teško 11 tona i najveće je zvono na Balkanu. U podnožju pirgova nalaze se paraklisi, male crkve, posvećene Svetom Simeonu Mirotočivom, u njemu se nalazi krstionica, i Svetom Jovanu Vladimiru. Jedna od bitnih karakteristika hrama je svakako njegova umjetnička ukrašenost. Predstavlja jednu od najvećih i najzanimljivijih galerija kamene plastike na sakralnim objektima. Freskopis je urađen u freskotehnici, a pozadina fresaka je pozlaćena. Kao segment umjetničkog ukrašavanja hrama korištena je tehnika mozaika koja je zastupljena u velikoj mjeri. Ovom tehnikom je, pored podnog mozaika, ukrašen i ulazni portal hrama kojim dominira scena vaskrsenja Hristovog, kome je hram posvećen. Saborni hram Hristovog vaskrsenja, po svojoj ljepoti i monumentalnosti, postaje poznat širom Europe i svijeta i mjesto je hodočašća pravoslavnih vjernika, ali i turista iz raznih zemalja, koji hram vide kao jedan od spomenika kulture koji ne smiju zaobići prilikom posjete Crnoj Gori.